Wala pang saraw. Ano yan ang scorer? Ha? Scorer. Ito na ko si Cesar pa dyan. Ano? No, birthday no! Haba, birthday. Ah, naagap pala. Punya lang birthday. Ay, Ano yan? naagap birthday ni Eric. Birthday ka tamay. Selfie na lagi. Bed, iris mo na niya selfie na lagi. Selfie. Start ka rin. Masupog sa imo. Basket. Basket. Basket ulit, Noy. Basket, Noy. Baga. Ay putang ina magtubak! Basket doon, basket ano? Basket. Pero ano yung score mo doon? Sike. Ite. Hindi pa siya kumakas. Ay po, tangina.
Yes. Kiss Ay, na. baby. Ay, 8. 8 lang, 8. 7. Tama. Sino ka? Pasir. Tres. 10. Two points. Kranoy. 2 points. Ito, di parehas na. Ito, nagpa ito. 12. 12 na. Pascual pa niyan. Yan. 14-10. Mas ligaton. Ah, Mas liga. Pasab. Basket, 2 points. Deadla, 14. Ha? Ay, tama. Tama. Tama, Liga 14. 3 point. 1. Ay, kung ka talagang hayop. Good. Ilan? Odas. Basket. Baby. 19-14. Lima ka ng tempo yan. Kung duman nagtira. O di BRK. BRK ang score. Ano, Berto yung gano'n. Base score ka ito. Tayo magkala ka na ba? Time out. Oo. Naglaw. Iyo. Time out. BRK. Pirang BRK. 21-14. 3 minutes and 27 seconds. Ano da? Channel lang ini, channel lang.
Shot ka, Tol. Basket. 2 points. 16. 16. Ano sa 14? Baka mo nagbagal ako. 16 dyan. 16 oy. 16-21. Ito na. 18-21. Twenty. 20-21. Wala pa. Kung saan yung Alvin? Ilar. Tira, 3. Kare, kawat na. Kare. Kare, kawat na dun sa BRK. 15 seconds! Kare, kawat na sa BRK. Ayun na. Ayun pang... Nakulak pa. 10! End of the first quarter. Rally scored 33-22 in favor of BRK. Tira to 2 points. 24-27.
Big ball. Yan. Huwag na. Kaya na naman kay Jen, yung tawag na. Pakalis ka dyan. Ay, kami na. Isang kapatan mo. Kapatan mo. Sige. Putan mo ang buto. Ay. Alis yan. Sorry. Basket! Rally. Change the board! Basket! 3 point, 1, 2, 3. 32, 30. Deadlock! Pare, abang ka na lang. Ibang ka lang sa baba! Abang ka lang. Kaya nainom kami ka rin kumain. Ay dun. Bawal kayo mag-tres. Pasahan mo sa tres. 3 point rin po yan. Sabi mo, baba na. Madagdag. Serious. Patay na dyan! Ay na. Deadlock! Sige, sige pa, sir. Tol. Ano lang doon? Pero, 30.
Magkano pre-club mo? 39, 36. Ano? Dali matulog, sana matulog tayo. Lang, Ton. Dito. Diretso, diretso. Three points, babe. 3 points. 3 points. Points na, 2 points. Points. Basket count. Walang lamang.
30 seconds! Twenty-one seconds! Yeah, tayo lipat ko na lang. Pero mag-play ng game pa rin yung akin na niya. Kira? 64, 3 points. Super na, okay. Hello, Sam. Hello, kunwari. Alam mo siya, no?
Third shot. Time out. Pwede paabutan ang tubig yung medyo dyan sa ano ko. Pagkatabi. Puro yaon pa lang sa baba. Ayun, Ten. Ten, napunta na tayo. Ten, tubig ko, Ten. Tubig. Gawin dyan sa gilid na yan. Hiyaw pa din tawil. Seven. Los ni Pinje! Second foul na Victor. No, pwede nung ikaw. Score na. Ayan, ang iniisip ko na oras. Pabalik niyo. Score, 69-59. Ito, 69. Mayo, ano, Mayo? Lang, ano?
Yes, favor. One lead. One lead. Tatlong kalamangan. Ay, namasabat ka dyan. Ulang mo ka mo, ulang mo ka mo. Top 10, top 1 minute na, sir. Ito, sir. Sab pa lang yan, sab. Kapal lang po. Gira-gira, pagkatapos. Kung sakaling PRP ang basap, pakalaog na to. Abay pa. Bawal man nila, sab. Baseball. Baseball na, foul. Wow. Alas 2 minutes. Taban lang. 30. Scoring game lang. 30 seconds! 74, 73. 20 seconds! 63. Lata. Yes, favor. 10! Fourth quarter na. Fourth quarter. Oh, 3 point to. Yo. 80, isang dito sa mo. 83.
Aling 88. Okay. Back to the ball game. Baliktaran. Ayun. Wala kalamakan. 80. 87. So, tricycle daw, tricycle oh. Hoy! Tricycle. Mayor yan oh. Si Mayor yan. Mayor yan. Mayor, si Mayor, yan si Mayor. Boss! Boss! Ako na pinasakat ng kita. Kagyan dyan. Sob, tol, sob. Ha? Sab.
Pwesto, pwesto. Pwesto ka rin, pwesto. Dali! Dali! Pino. 1 minute! Pero pa rin, meron pa. 51! Good, good, good. Libre hilot at yan. Oh, ito pa. Bilis mo siya, no? Tama. 86. 88, 89. Bayo, naglolo. Ay pa, oh. Ay pa, oh. 10! Kere. Oh, ito na. Dahil napapindot ko kaya. Napapindot ko play, ayaw ko na play. Ayaw na napindot ko ulit ko score, ayaw. Wala Hindi na naman rin.